Happy Wednesday to all ra. An samalo thiring ki ngimuti la ngi ki subscriber da followers suini ani kiran so ki ngimuti khandesh de sare thiring ngimuti karen energy jora thiring ngimuti la energy khande doch ni shuk doch ma sune da khande doch de sare kiran so sero na thiring mo de la kiran so pe soulmate connection re shira kiran so pe partnership pha so chetung transparent mix se chetung gang la khashiam business gang pe partnership ya poya pha so pe changma transparent emotional ene so exchange che jura emotion tin pha so exchange che ta pe loving caring god blessing bin dura kiran so like god ki ani kunjo ki blessing ke do thiring mo de la kiran so pe me se caring, loving, transparent, Dirishra. Those who are single, you may get soulmate connection. Rishra, kiran so single ina soulmate connection. Inde thuye tinde ke chance dura God blessings so soulmate connection laura. Tinde ke thuye ke rewa do thiringi modela kiran so la si kiran so ani claim chirochi khaloda 333 thiruna la ani kiran so yamina 11 thirochi ani kiran so yam business sawa chi ko chu usamna tinde ke samtang de na ani jel ko chu e ta su ani investment che ta business sawa new business start che ne re ani ine andi thuju this ko gi rakhiran so this slow motion do re ne ko chu ne dishti jishna business is ra business ko chu usamna kiran so partnership chine disha tring model kiran so business sawa chi ko chu usamna ani investment che na this slow motion khale kiran la ta khale kiran la ni business ti te bu thoki re ne yang kiran la partnership chine po do lai dura thiring model la dirisha and samlo ani claim chirochi partnership chine ya po do kisi business ina kisi kinan so single na soulmate connection da so thiring model la so karo da so husband da so ina dingim cewa ya ko teni ra transparent pe ya po chine te rewa do samlo claim na ro na like share subscribe injim chirochi